Gikero kimwe ingi thokone ya matiri nikikirware kwa radio bwithia bo barabara ya Kithaga wita Kamarandi Mwanka Murombura ndaratongere Kathumba na kariba wikinyetie bawite warania bo na kwa barabara ikanya ibwitho bwateithia bonene ukiria icio kiu kiathone kiu mubunge Mwindu na Murugara barani andu bakisiasa nibacemanire kende kuthikira maoni ya kari. Paul Wakabithi aina tatonkuluki Ikiri public participation irekwendere thokoni ya matiri mthia gukujirwe nditigano irene cia gisiasa katika mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara amwe na mujumbe mwekuru Susan Kuwa Mwindu ara Mwindu akurugama nenkanira guge bwake aregerwe buru akira wanakuna mutaratara Nenkero kanyara uga wena kwenda kuria njira ino hetwire gwikirwa maramu katha ino gwikirwa maramu ikaria tabantura miyumba gwikirwa turare mwake maramu ikathi tururia maramu ro twa gwikirwa mthera tureteretera mire imbi ya chenchia iga chenchia gutweke maramu matwekirwe mthe kuthiuruka muthembo yugunthe matia maororwa tere imbi kugiria twekirwa rami ukero dage eno no tutware kia kurutheno kilomita inu 5 atuongere mwake kije Kamarandi tiguthirekeria wa twakaranga twendele tuthiete ogu katibu rugendo ruraja rwambagire nekinya ririko emunde tukenete no twakuona nene ababareaga batuninterete 483 million tonto marabu agweta makuga barabara garuthwata nkegwa ndiogo ndugamirite no tutuje ka twalingwe nako barabara yaga atunga marimanti koye chekariga lakini Murungu ndo munene menye nsugo mayo tu icokagirwa arera njira na umenyibu Susan akiuria kitonto icigo mbunge bia Tharaka Nithi batakunenkerwa mbeca iganene kienda Mara we talked was 460 421 alafu the other Chuka it was 630 sawa 32 kwa nini kuna tofauti antoba kwana baba bondi bako itokwenda komenya re imbinondo kana ga kwa kamoga koromwa nkorokia karakange imbinondo tokovigo ntokomoto kethera kuno jiro bodheri akina gintondo nderi na komona komintondo nderi kwada tunda tuigandanaga na itegeria kaka nili warumwa uge asante sana meawi ni saiti antu kauka nili warumwa uge bwega torometwe 480 million bara barometwe 420 rwegiri baregire bathwagani na njara chechieri igamba ngombe no tuwiye bwabuiye chuke gamba ngombe barumwa twingainge nkogweta kachi akerogere wa county ndauga chiakerogere ko botiba obeka county ndio kwegwe mkebwera moto choba na metho memairi ikobwera kagita kakayete ona tio tuchome ndino mantomete makare boega Murugara no akurugama rera Susan ati batiri kuria biuria aga batiri kuthio bicini ta mutongoria ya kuria biuria aga nchokerwe na igwana nchi kana ni kitu gani wacha tufanye maneno vile kunahitajika kwa mtaratara no tukoja kuria biuria aga twagiri kuthibo bicini tukathikuria no twechokeria tukerwe ndu bicini no ye kuria biuria tako bwera bora idageni bora tena metho mendagana no tukweba matokuona kira gitemire caini yikirwa ati ino tiko republic participation ende uri mucemanio wa gisiasa are Madam Susan ya mde ananoenda kuhurumia kanyambo no to tubwera Madam Susan we kuga atie na gintu atobeto tinekeke yete mbunge thiete kondomia milioni 1 ndakwaigwa mbunge thiete gompa milioni 1 muchara wakwa Madam Susan ndo akarumwa milioni 1 ndakwaigwa ndinya kanwe koda vi wedo kontethia gonto emumbe ona nionde yao kambumbore tie kwera ando tiena gintu ganyuma ya kiatho bamwe batongore baraba kwimiritie aga bakunditwo nurugono ntubatira nenkerwa kanyaga kwaria menyeretie ntugurenge aturumirie kabici kamanyaki ntubaka manyaki bakira utongoria bond dictatorship tigo tutopegwa na opportunity turi atongoria tumba kweana moni matukuona kuzu antu betu kango bomba gutetheka namba 2 tukauria mbetiri peana gwachia kera
62 million kira mwanka kwa miankera mujumbe wetu athanite thaino thiete mianke nana tutona rami no kilomita imwe yake tururia mbechi ni kuthi yaka icho tukwa tukabangita tukapegwa iganegana so tito kugaga atiriri public participation yeno kuriaga materi etikuri fair ya ruthoki mtu bora kubangite na tusikenya 185 million ni no nto kuona kirigeria anto baba kumenya nto batikaria kugaga kagambia mbere tongore baruta maoni. Hiyo ni makosa kubwa sana. Ripotera Oro TV kumantere Tharaka Mbita wa Paul Ogwa Kabithe.